Subotnji blagoslov, drage sestre i draga braćo. Ja posebno zahvaljujem za ovaj uvod i za ove riječi da sam pomalo i domaći i tako se i osjećam svaki put kada dođemo u Makedoniju. Sa jedne strane su tu pozitivna osjećanja što dolazim na područje koje mi je blisko, drago, ali moram da vam kažem da se stidim jedne stvari. Iako sam makedonski zet, još uvijek ne pričam makedonski jezik. I onda nekako imam dvostruke suprotne emocije da kažem, kad me pitaju na granici gdje ideš, ja kažem idem kod tatko mi, a onda tu stanem. Ali evo da se malo pokušam izvući. Prije par godina ja sam predao dokumente i za državljanstvo, a ovdje u Makedoniji nešto izgleda da Makedoncima treba malo, ovim Bosancima treba malo više vremena da bi postali Makedonci. Znaju oni da smo mi malo tvrdoglavi, pa taj se period nešto odužio. Ali evo, razmišljam čak i u ponedjeljak da odem tu u centar, jer svaki put kad u Kavadarce odem, nešto ne uspijevam dobiti informaciju. Šalu na stranu, zaista nam je drago da smo ovdje sa vama, kaže meni lično uvijek, a i sada i na ovaj način i zvanično i hvala za ovu lijepu dobrodošlicu i za priliku da zajedno otvaramo Božju riječ. Nema ništa ljepše nego kada imamo priliku da Bibliju otvaramo sa drugim ljudima, sa ljudima koji žele da čitaju Bibliju. I to je ne samo onima koji su profesionalno usmjereni, već ja vjerujem svakom od naših vjernika jedna lijepa i draga pojava i stvar, kada možemo sa drugim ljudima da otvaramo Bibliju. Ja vjerujem da ovo sada funkcioniše. Ovo je neki okvir mog razmišljanja za večeras sa svima vama, a kroz cijelo proučavanje vidjet ćete kako, odakle i zašto ja idem u tom smjeru. Možda neka osnovna premisa od koje počinjemo jeste da mi svi prepoznajemo da postoji crkva i da postoji različite crkve i različite religije na ovoj zemlji. I to podrazumijeva da postoji i Bog. Jer zašto bi se inače ljudi okupljali u sinagoge, crkve, džamije, hramove, bilo kakve druge prostorije, ako ne podrazumijevaju, jel tako, postojanje Boga. I sa druge strane, ako postoji Bog, onda postoji i crkva. I ovo je danas malo veći izazov. Ja sam nedavno posjetio jednu meni dragu porodicu sa kojom sam proveo mnogo vremena u jednoj od crkava gdje sam radio i da bih sada nedavno saznao da oni kažu pa mi ne vidimo više potrebu za crkvom. Nemoj misliti, mi vjerujemo u Boga, ali evo crkvu ne doživljavamo više tako bitnom kao nekad ranije. I ja sam imao poštovanje prema tom stavu i dosta sam i razmišljao i svakome od nas dešavaju se razna iskustva u životu i ponekada su ovakvi neki stavovi i opravdani. Mi ne znamo šta ko prođe u svom životu i zašto je i kako je zauzeo stav. Ali ispričat ću vam jedno iskustvo na samom početku koje je mene uvjerilo da čak i ako smo dio jedne iste zajednice možemo imati različite poglede na Boga, a sa druge strane čak i ako dijelimo prilično slično razumijevanje Boga, možemo imati drugačija očekivanja od same crkve. Taj dan definitivno neću nikad zaboraviti zato što je usko vezan za jedan poseban datum, čućete i koji, desilo se to avgusta 2014. godine dok su Marija i ja živjeli i radili u Banja Luci. Bilo je to jedno avgustovsko predveče, ja sam se bavio završetkom svojih postdiplomskih studija i tragao sam za temom na koju ću pisati taj završni rad. Negdje oko 15 do 8 neko je pozvonio na vrata, ja sam otvorio i tamo je bio jedan mlađi čovjek mojih godina, vjernik naše crkve, koga sam ja poznavao, on je poznavao mene i rekao mi je sljedeće:
Ja sam tu bio danas malo nekim poslovima u gradu, imam ja i autobus, mogu da se vratim kući, ali evo, ipak sam odlučio da zamolim vas da prespavam kod vas. Ja nisam osjetio da je baš to nešto urgentno i neophodno, a bio sam baš u određenim poslovima i kad sam ja zaustio da mu kažem pa nije baš najbolji trenutak, iza mene je došla Marija sa prilično velikim stomakom, jer tako bila je već u podmakloj trudnoći, svako malo smo čekali kada će biti vrijeme da se naš sin, drugo dijete, rodi i ona, kao i svi Makedonci, još iz svoje kuće ponijela je tu urođenu crtu gostoprimstva, rekla je neka, Želimire, samo ti njega pusti. Ja kažem, ali ne možeš ti sa Makedonkom tako lako. Ja sam se predao, rekao sam u redu, evo, ona će ti dati mjesto gdje ćeš spavati, šta ćeš jesti, a ja zaista imam posla, dakle, sutra je zadnji rok, moram ovo da završim. No, on je sjeo tu, radio što je radio, ali je nastavio sa tom svojom nekom pričom i onda kroz to sam ja vidio kako on u stvari doživljava crkvu. On dok je tamo nešto da li jeo ili sjedio, više se ne sjećam, on je mi pričao, vidiš, u nekim prošlim vremenima crkva je mogla da napravi jednu fiskulturnu salu. I to smo mi mogli da iznajmljujemo i da zarađujemo, a ja sam mogao tamo da radim. Ja sam slušao samo jednim dijelom, drugim sam radio i tako su mi priveli kraju, on je otišao da spava, ja sam otišao da spavam i ujutru negdje oko 6 sati Marija me probudila i rekla, znaš šta, vrijeme je, može da me voziš u bolnicu. To je bilo naše drugo dijete, ja sam se kao veliki broj muškaraca izgubio, ne znam gdje ću, šta ću, ona kaže, sve je u redu, ja sam sve spremila, ti trebaš samo mene da odvezeš do bolnice. I ja sam uzeo ključ i prišao ovom svom drugu i bratu i kažem, znaš šta, evo mi smo sada u situaciji velikoj, Marija treba se porodi, ja moram u bolnicu da odvezem. On kaže, nema problema, samo ti nju odvezi u bolnicu, pa kad se vratiš da mene odvezeš na autobusku stanicu. Autobuska stanica nije bila ni daleko, postoji gradski prevoz, ali evo, on je očekivao, imao neka očekivanja od crkve i njenih službenika. I ja sam odvezao Mariju u bolnicu, vratio sam se, uzeo drugo dijete od 6 godina, stavio auto i njega i odvezao na stanicu, on se zahvalio i otišao. Ja sam se pitao da li je to trebalo tako da funkcioniše, da li je to zaista sada moja neka služba Bogu i ljudima na ovaj način, da li crkva zaista zbog toga postoji, da li je on najbolje to razumio. I onda sam baš tu ideju uzeo kao svoj rad. Jedan od dijelova naslova je bilo da li postoji među vjernicima u mojoj crkvi jedan mentalitet negativne ovisnosti o crkvi. A to je da ja iščekujem mnogo više od crkve nego što ona možda treba meni da pruži. Ja sam se pitao da li ja kao pastor crkve zaista trebam da se bavim pronalaskom posla za svoje vjernike i slične stvari. I da bih dobio odgovor na ta pitanja, ja sam uzeo i jedan dio rada se bavio tim da sam razgovarao i vodio intervjue sa starijim, iskusnim članovima crkve i onda sam ih pitao kako je to nekada bilo, kada i zašto oni misle da su se desile promjene, kakve su te promjene. I evo samo 3-4 detalja iz tog mog istraživanja koja želim da podijelim sa vama. I evo jedan stariji brat je rekao, nekada, to je bio njegov doživljaj, to su bili jednostavni, istinski vjernici, koji nisu očekivali nikakav interes u crkve, posebno ne neki interes, finansijski. On kaže, od svojih skromnih poljoprivrednih imanja, jednog siromašnog života, oni su vječito samo davali. I vi, vjerujem, svi može da se sjetite takvih ljudi i vi sami imate takva iskustva. Kaže, nikad nisu ništa tražili. To su bili ljudi često na granici siromaštva i uvijek bi im dobro došla pomoć, neka vrsta pomoći od crkve ili od bilo koga. Ali, kaže, to nije bilo u njihovom načinu razmišljanja, takva jedna ideja da oni mogu i trebaju sad nešto tražiti da im crkva pomaže na tom aspektu.
To je bilo za njih nešto neshvatljivo. Ti ljudi i žene su uvijek skupljali za crkvu i samo davali, nikad nisu ništa tražili za sebe. Rekao je ovaj jedan vjernik koga sam intervjuisao. Drugi je onda rekao da se nešto posebno desilo tokom rata u Bosni i Hercegovini, odakle ja dolazim. Naime, dok je u jedno vrijeme veliki broj ljudi stradao, bivao protjeran sa svojih ognjišta, drugi su ginuli u tim sukobima, on kaže, u čitavoj ovoj državi, ne samo u crkvi, taj rat i ta dešavanja su stvorile jednu psihozu i mentalitet da mnogi ljudi čekaju samo da neko drugi vidi njihovu muku, da im dođe i da im pomogne. Kaže, ponekad se u šali kaže da je to vrijeme u tom tamo mom kraju stvoreno jedno novo zanimanje, profesionalni sakupljači humanitarne pomoći. I ja mogu da kažem da sam i ja, odrastajući u takvom nekom vremenu i okruženju, uhvatio nešto toga. Ja sam imao neke bogatije rođake u inostranstvu i često sam ja znao na početku braka svojoj supruzi da kažem, znaš, zašto oni nama ne bi pomogli? Pa ono kaže, a zašto su oni dužni tebi da pomožu? Pa ja kažem, pa oni imaju, a mi nemamo. Dakle, to je bio neki jedini razlog za koji sam se ja hvatao. Evo sad je tamo neko i trebao bi nešto da uradi za nas. Dalje, jedan koji je ovdje također razgovarao sa mnom, on je rekao kako sa druge strane neki ljudi i u crkvi su ponekad napravili određene greške pokušavajući da pomognu tim ljudima. On kaže, nekada su ljudi iz crkve željeli da pomognu drugim ljudima, očekujući da oni zbog toga što su pomognuti, da sad se opredijele za našu crkvu. Dakle, evo vidiš, prošle subote ili prošle sedmice mi smo imali tamo podjelu neke pomoći, sad sljedeće subote možeš doći u crkvu. I on kaže, činjenje dobra je nešto pohvalno ako kroz to mi postajemo prijatelji sa ljudima. I ako mi njima pomažemo, ali ne očekujemo ništa za uzvrat. I to je dobro djelo. Ali ako mi pomažemo i očekujemo da ljudi nešto zbog toga urade, što smo mi uradili, onda je to trgovina. I ponekada mi imamo takvo razmišljanje u crkvi. Evo ja sam tu, ja radim nešto, sad imam očekivanje da crkva nešto uradi i za mene. I mi imamo svakakva iskustva, ljudi koji kažu, ja sam davao dugi niz godina, tako 10, sad je vrijeme da crkva to meni vrati, ili slično. Imamo jedno koji čak razmišlja da ide i na sud zbog toga, jer sad evo ima drugačija razmišljanja i različite stvari. I evo zadnja izjava iz tog intervjua, jedan od imućnije braće, starije, koji je jako rano u svom životu ostao bez roditelja, imao je zemlju i uvijek se borio i trudio i radio, zaista nekada smo im govorili nemoj ni toliko da radiš jer vidimo da na njegovo zdravlje se to odražava. Onda je on pričao kako se to dešavalo kada je on htio takvim ljudima da pomogne i pozvao bih da rade na njihovoj njivi i onda on kaže najradije bi da ih platiš neki od tih ljudi, a da oni ništa ne rade. Pa čak i kada rade, onda gunđaju kako je to teško, kako je malo plaćeno i onda kaže ja izbjegavam takve, tražim one koji svojom radim i platim im pošteno, a ako im ne dam više, nikad im ne dam manje. Ovo je jedan kratki prikaz toga što je meni bilo zanimljivo da posmatram šta se to dešava u mojoj sredini. A onda sam kroz cijeli taj rad zaključio jednu stvar. Da svi mi imamo nekakva očekivanja od crkve. I onda sam ja analizirao sebe. Ja možda ne očekujem nekakvu materijalnu pomoć od crkve. Ali možda crkvu i sve što ona jeste i kao zajednica i kao organizacije i kao tijelo Hristovo i kao institucija vidim i kao jednu platformu za ostvarenje nekih mojih ličnih ambicija ili nekih mojih želja. I po prvi put sam se pozabavio tim pitanjem i analizom samog sebe iz tog ugla. I bilo mi je zanimljivo da čitam ovaj tekst, koji ćemo pročitati kratko, nekoliko stihova, posmatrajući
dvije ličnosti iz Starog Zaveta koje su zapisane u knjizi proroka Isaije u 6. poglavlju. Jedna je car, druga je prorok i kako se oni odnose prema crkvi i kakav je taj njihov stav, da kažemo, u odnosu na crkvu i šta bi crkva trebala biti, šta oni očekuju od crkve ili kakvo je to bilo njihovo iskustvo. Ovo je poznati tekst, ali ajde svejedno da pročitamo te biblijske riječi koje glase. Godine koje umrije car Ozija, vidih Gospoda gdje sjedi na prijestolu visoku i izdignutu. Dakle, ovo su riječi koje zapisuje prorok Isaija. Iz kut mu ispunjavaše crkvu, serafimi stajahu više njega i svakih imaše 6 krila, 2 zaklanjaše lice svoje, 2 zaklanjaše noge svoje, a 2 lećaše. I vikahu jedan drugome govoreći, svet, svet, svet je Gospod nad vojskama, puna je sva zemlja slave njegove, i zadrmaše se pragovi na vratima od glasa kojim vikahu i dom se napuni dima. Ovo je ono što se opisuje teofanijom, otkrivenje Božje slave, kada god se Bog projavljuje i pojavljuje, ovakvi efekti, da kažemo, prate Božje prisustvo. I Isaija piše dalje, kako je on doživio tu situaciju i rekoh, jaoh meni, pogiboh, jer sam čovjek nečistih usana i živim usred naroda nečistih usana, jer cara Gospoda nad vojskama vidjeh svojim očima. A jedan od serafima doletje k meni, držeći u ruci živ ugljen, koji uze s oltara kliještima i dotače se usta mojih i reče, evo ovo se dotače usta tvojih i bezakonje tvoje uze se i grijeh tvoj očisti se. Potom čuh novi glas, glas Gospodnji gdje reče, koga ću poslati i ko će nam ići? A ja rekoh, evo mene, pošlji mene. Vjerujem da vrlo dobro znate ovaj tekst i mnoge implikacije, zato ću se ja pozabaviti samo sa 2 kratke, kao što sam već rekao. Tekst počinje opisujući jedan posebni trenutak u istoriji jevrejskog naroda. To je trenutak kada je car Ozija umro. I svi oni koji znaju za okolnosti pod kojima je car Ozija umro, mogu da to iskustvo Ozije uporede sa onim što se dešava Isaiji. I mi to imamo zapisano, ja neću sada čitati, u 2. knjizi Dnevniku, u 26. poglavlju, da u jednom trenutku svog carovanja car Ozija je prekoračio granice njegovog autoriteta. I kao car koji je obavljao carsku službu, poželio je da obavlja i svešteničku službu. I onda je pristupio oltaru da kadi. I onda se desilo nešto strašno, a i drugi oko njega su pokušali da ga upozore i rekli su, nije tvoje, care, da radiš to. Mi možemo samo nagađati zašto je car Ozija uradio to što je uradio. Zašto njemu nije bila dovoljna služba koja mu je bila povjerena? Zašto je on poželio i taj aspekt službe da sada kao car obavlja? Mi ne znamo, ali znamo da se ta situacija završila tragično i da je u jednom trenutku i sam car primijetio šta se dešava i onda se povukao i da njegovo carstvo i njegova služba je obilježena ovim nemilim događajem. Dakle, imali smo sa jedne strane jednu ličnost, jednog čovjeka koji je crkvu u jednom širem smislu riječi razumio i doživio kao prostor na kome on može da ostvari sve svoje ambicije. Sve ono što je on mislio ili ponekada želio da bude i samim tim prekoračio je određene limite koje svako od nas na ovaj ili onaj način u svom životu i u svojoj službi imamo. Drugo iskustvo je iskustvo Isaije. Isaija doživljava Božje otkrivenje i na jedan poseban način doživljava sebe nedostojnim. I ja volim što on ne kaže samo
ja pogibog što sam usred grešnika, kao što mi ponekad možemo kada sagledavamo svijet oko sebe, onda kažemo, vidite kako je ovaj svijet loš, a uvijek isključujemo sebe, već Isaija kaže, ja sam čovjek nečistih usana, ja imam određeni problem. Meni treba rješenje, meni treba lijek za moju grešnost, za moju situaciju. I onda Bog uvijek reaguje i Bog uvijek odgovara kada mi tražimo, kada molimo tu molitvu za oproštenje grijeha, za isciljenje, za obnovljenje. I odmah dolazi Serafim, dakle i na jedan specifičan, simboličan način dotakao se njegovih ustiju i on ga je, možemo slobodno reći, očistio, iscijelio. I sada kada se čuo taj glas, poziv u službu, Isaija je bio spreman i voljan da ide tamo gdje ga Bog šalje, da pristupi, da služi. Kaže, potom čuo glas, koga ću poslati, ko će nam ići? Isaija kaže, evo, ja se nudim na raspolaganje. Neki će reći čak da je ovo drugi poziv, jel tako, proroka Isaije, imamo u 1. poglavlju, i da je postojala određeni vremenski period, da se on dvoumio i da je sada po drugi put bolje shvatio šta je crkva i koje je njegovo mjesto u crkvi. I možda jedan poseban način mi možemo, svako od nas pojedinačno večeras, da se zapitamo. Kojem iskustvu sam ja bliži? Koji mentalitet je nekako sličniji mom doživljaju crkve? Da li sam ja neko ko crkvu doživljavam kao mjesto gdje mogu da dam sve što mogu da dam? Ili sam onaj koji želim da uzmem sve što mogu da uzmem? Kroz svoju skromnu i kratku službu od nekih već 18 godina, jel tako, Dragane, počeli smo u isto vrijeme, ja sam ovu rečenicu razumio sam za sebe. Bog pokušava da djeluje kroz nas ljude i pored naše sebičnosti. Bog pokušava da djeluje, možemo reći, uprkos naše sebičnosti. Jer svi nekako počinjemo sa te tačke da mi dolazimo jer želimo nešto. Mi dolazimo na ovaj svijet kao sebična, jel tako, bića koja stalno samo traže, koja bude roditelje bez obzira i koje nije ništa briga. Moja djeca, jedno je 8, drugo 14, oni ne pitaju ili možeš, oni zovu, bilo sam ja na sastanku, ej tata sam, ja kažem ne mogu sad, ma samo da ti nešto kažem, evo čuj sad ovo, evo imamo, jel tako, i drugi slična iskustva, nije ih briga. I mi pokušavamo kroz život da se nekako otresemo te naše sebičnosti, ali ona poslije izađe na nekom drugom aspektu i pokaže se na neki drugi način. I onda čak i tamo gdje bi trebalo da služimo, kao što je ovo sveto mjesto i ova ovdje propovedonica i svaki drugi aspekt crkve, ja ponekada pomislim, a šta tu ima za mene? Ili to dolazi tako sofisticirano i neprimjetno da nekada ja mogu i da se predstavljam kao neki veliki sluga Božji, a u stvari pokušavam da iskoristim ili zloupotrijebim postojeći sistem samo za svoje dobro. Kada je Bog jevrejskom narodu dao cara, onda je on rekao jednu stvar koja može da postoji kao jedan problem. To čitamo u 2. Samuilovoj, mislim da je 8. poglavlje, i onda kaže, vi ćete dobiti cara, nema problema, ali onda će car uzimati sebi, i čitajte, jako je zanimljivo, uzimat će sebi vaše maslinike, uzimat će sebi vaše sluge, vaše sinove i vaše kćerke, uzimat će sebi. Postoji opasnost, on kaže, da taj car iskoristi to carstvo da služi samo njemu. I zato ja sam primijetio ili shvatio da crkva sa druge strane može da služi kao platforma na kojoj ja pobjeđujem svoju sebičnost. Da je to
mjesto, ustanova, organizacija, institucija, zajednica, tijelo Hristovo, kako god hoćete nazovite, u koju ja ulazim, koje postajem dio, da se izborim sa ovom urođenom sebičnošću, gdje ja tražim za sebe, sebi i da ostvarim neke svoje želje, prohtjeve i ambicije. I gdje me Bog uvodi u taj proces i uči do njegovog primjera žrtve. Ja volim ovo spomenuti zato što dobri, izuzetni primjeri treba da budu poznati. Ova slika, ova djevojka na slici se zvala Sanda Tomašević. Živjela je u Sarajevu. Njena porodica, otac i majka i sestra Marina su postali vjernici Adventističke crkve u vremenu rata. Kao što vrlo dobro znate, u tom vremenu je crkva kroz različite službe, a Adra je bila jedna od njih, pokušavala da pronese i prenese nadu i utjehu ljudima oko sebe. Vjernici u crkvi i mnogi koji nisu bili vjernici su bili organizovani da dijele pomoć i da prosljeđuju pisma koja su preko Adre u crkvu stizala ljudima koji su živjeli u tom gradu koji je bio okružen vojskom i iz koga nije moglo da se izađe. I tog jutra, 27. jula 1993. godine, ja sam njenu majku i sahranio i znam za ovu priču i za ovaj događaj. Njena majka je kao da je nešto predosjećala, a to majke imaju takvu moć, da kažem. Ona je rekla, hajde danas da ostaneš sa mnom malo, trebam tvoje prisustvo. I rekla, hajde, ako ništa, daj da sjedimo pa da čitamo Bibliju. I ovo mi je uvijek ostalo zanimljivo, koji poziv je bio. A ona je rekla, ja sam preuzela neka pisma. Imamo ovdje jedno pismo za jednu staricu koju obilazim s vremena na vrijeme. Ovo je pismo od njene rodbine. Oni žele da čuju kako je ona, da li je živa, da li je zdrava. I ta baka, to je bila njena posljednja rečenica, ta baka me čeka, sigurno nije oka sklopila očekujući pisma i vijesti. Kada se vratim, čitat ćemo Bibliju zajedno. Nažalost, ona se nikada nije vratila. Ona je odnijela tu torbu sa pismima, jedan metak ju je pogodio i ona je umrla. Njen poziv, želja da služi ljudima. Možda ćemo mi iz ove perspektive sad analizirati i reći drugačije. Možda je trebala ostati čitati Bibliju, ali služba u crkvi do nivoa žrtve možemo reći da prethodi ili da se zasniva na ispravnom čitanju Biblije. Ako mi čitamo Bibliju, a nismo spremni da služimo, a nismo spremni da žrtvujemo sebe ili da žrtvujemo neke svoje ideje i svoje koncepte radi dobra drugih ljudi, onda mi služimo sebi, a ne Bogu. I ja, gdje god govorim, ja volim da braća i sestre zapamte ovo ime. To je jedna od rijetkih mladih osoba koja je svoj život položila u službi za druge. I ja vjerujem da je to jedna jako dobra slika onog teksta kojeg je apostol Pavle napisao crkvi u Korintu u svom drugom pismu kada je rekao i zapisao ove dobro poznate riječi. Jer ljubav Božja nagoni nas. Možda ovo nije najbolji termin, u suštini kaže motiviše nas, potiče nas, gura nas, ne dozvoljava nam da više budemo sebični. Potiče nas da živimo na jedan drugačiji način. Kada mislimo ovo, Božja ljubav nas potiče na jedan drugačiji način razmišljanja, a to je, ako jedan za sve umrije, to dakle svi umriše. Ako Hristos za sve umrije, on je umro sa jednim razlogom, da oni koji žive ne žive više sebi,
nego onome koje za njih umrije i vaskrse. Kako fantastična misao. Ja želim da vjerujem da su hrišćani, posebno da su hrišćani adventističke crkve ili adventistički hrišćani ovi ljudi. Ljudi koji razumiju da je Hristos umro ne samo za neke druge ljude da ih spase, već je umro da bi mi umrli sebi. Da bi mi shvatili da ne živimo na ovom svijetu za svoj dobitak, za svoj užitak, za neko svoje ostvarenje. Mladi, vidim ovdje nekolicinu njih, oni imaju poseban izazov danas kad su stavljeni u centar zbivanja i pažnje na svim društvenim mrežama, na telefonu, i ako on nije sad i odmah, svijet treba da prestane da postoji. Jer evo, nešto se meni desilo, jel tako? I mene nisu primijetili, i mene nisu vidjeli, i meni nisu lajkovali, ili ne znam ni ja šta. To je jedan totalno egoistični način života. Ali kada se susretnemo sa Hristom i Svetoga pisma, koji je umro da bi mi umrli sebi. I da bi zbog toga nastavili da živimo, ali sada na jedan drugačiji način. Ne živimo više za sebe, nego za onoga koji radi nas umro, a za njega živimo, opet sa druge strane, kada živimo za druge ljude. Jer drugi apostol kaže, pa zanimljivo je to što ti kažeš da vjeruješ u Boga, a ne voliš ljude koje vidiš oko sebe. I ja ne znam kako možeš reći da vjeruješ, da voliš Boga koga ne vidiš, kada ove oko sebe koje vidiš ne voliš. I Bog nam je u crkvi, u zajednici dao jedan dobar i kvalitetan lakmus papir da svako od nas lično može da provjeri svoju vjeru. Da li ja zaista vjerujem? A to se pokazuje kroz život koji živim. Neka nam Gospod pomogne, svakome od nas pojedinačno, ovoj crkvi i svakoj drugoj crkvi, da naš život odražava život Isusa Hrista. Da mi koji razumijemo i prepoznajemo da je on umro, ali nije umro uzalud, on je umro da bi mi promijenili naš način življenja. Neka Gospod to učini i neka da silu da se desi u mom i u vašem životu. To je moja želja i molitva. Amen.